Hilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mfike kona xigodini xa mampela. Tolo Gagash mfana wa power endli nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook laha nga kombisa leswaku u xavele tinkavi leswaku ti ta n'wi endla swo biha. Kasi kwala vhikini Gagash u hi tivise leswaku ndhawu ya vuhungaselo leyi tiveka tanihi le Holobye Resort leyi kumekaka eXavela u yi xavile ndhawu liya se i ya yena. Se u yi cinci na vito laha se a nga yi thya leswaku i Greater Gagash Resort naswona u kombisa leswaku ndhawu liyani u lava ku yi antswisa swinene naswona ti ta va ti karhi ti vuya swinene eka ndhawu liyani. A yi gigi nga ta va kona eka ndhawu liya tanihiloko se ndhawu leyiwani yi ri mavokweni ya yena. Kasi van'wanyana u kombisa leswaku va n'wi sala hi le ndzhaku va kombisa leswaku swilo leswiwani a hi swilo swa yena u rhangisiwa emahlweni. Se eka nkandziyiso lowu a nga wu endla tolo u basisa na swona sweswo. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Resort ya mina, you can go anywhere. You can resort. You can they know I've bought that resort. It's my resort. It's not even a joke. That's what you foreign and you foreign until further notice. It's my resort. I've no wrong against man until it's successful. There is no problem. I have no problem. And I promise you good things. Resort we're going to do a lot of now. I got the room on the other side. I like one going to do the event in the paver, but that's by Tuesday. Go paver. Greater Gagash Resort. Itaba kaipfula very soon. Nikombela support yangu ina gaza. Labanga na magana mina so be it. Na wabona bantu bale ku jamke na ba Charles Malwangu and all that. I don't know. Kuna mungu onele in school. And yena I bari bella tindlu, kanza tindlu, bella tindlu, man bella tindlu. No bula ku respect us shabanu. There is not looking at information. There is no need. Nyakuba negative because now look no soon tenisha business yawe. The moment you tell people look bangwana ba ilama timba because bakana basapota Gagash. Look na mena bula so sana loku angasiko to kurufa me yaku Gagash ngakahle kodwa kunkahle. Another men sama mina ngithethe for negative. Yiku Gagash session time atheka nsatu wami mithika me lanza nsatu wami nami kwa hayi Gagash nsatu wa Gagash that and me man chaba. Me shangwe ku dila nsatu wami na kuri ku me man shomo muncha. Asuna maka marko ku nsatu wami leswi ngoto swivula swin'wana. At the end of the day she's beautiful. Anga komanga indlala. She's a hard worker. And at the end of the day, I'm still stuck with her. Waslava uslavi, so sing slava ku we to bla bla leswi lawula ku so me and continue na nsatwa me continue doing good. Right. Ni bla bla ngati pfinyingi ni ngebulu ku mana man vandle yini but akurina vanhu avanshavele vanhu ku batani dlaya. It's not a joke. Nhlama mata ka xikwembu leswi akurina vanhu avarhumeli vanhu ku batani ndlela swo biya va fayela na timovha ta mina. Abantu lava nga tivekiki vanhu lava tivaka. Say the problem, the guy unsearcher and on social media at 17, he ended up confessing akami akurina kuna vanhu vaso. So no kind of full case why let me leave it. It's not a joke. Akurina vanhu lokurin na hemba leswi na xikomba xini beef I'm lying. The guy if I like me vangunikela mali already did mali kwa na rama kana swona loko ri wala problem about face na me my guy you are a good guy nukunandzele phone nkarhi wo leyo ni taratu vanhu yima handle anikoma na ti photo ku ri suka so etini famba so awu yime ndawu ya so athanisana na photo leyi nga teka na vanhu van'wana. He showed me everything anikomba ku vanhu va so they wanted to do 1 2 3 a vanhu vangele kule na mina a vanhu vangele kule na mina. So people are evil outside. People are evil, and they are not even evil overdoing something simply because there is progress in your life, or or like a spotlight, and then maybe they are no longer relevant, or they are not relevant at that moment. So hanyane butlhari swikwembu xa mina na swikwembu swa mina a hi swihlangi. It's not a joke. I'm not joking. So God, if I'm lying, ka leswi ni nga munhu lo ni fonela ku hi hlangana ndawu simhlangana naye ibe ata anikomba atha phone aku magali yeah continue, you can continue doing it. Moon look like when how dangerous moon anga shisho moon. That's how evil people can be. You must be very careful. You must be very very careful, moon. That's why it's so I'm take nonsense. Never moon chaba moon. Be careful, moon. Go back kwembo ku vele na stiva and I shouldn't doubt that anga continue muno anda ku shisha shilaba loko ku tsandzeki swilo loko za aku lavela vanhu va ta ku ndlela swo karhi swa bad swivula ku ri iva ku tsandzeki ka swin'wana munhu. So don't be too much comfortable munhu anya ku na yena ngona nga ku na mavondzo fambela kule na yena
munhu dangerous siku rin'wana ta famba mbabiseka ni ta ku wana ni ku tlhantlha marumbu lama yi fire armor ni hume iya mi ta kahle loko ko tanga kahle ta kunela ni hume ta kunela that's why sweswo a swa ku nta va 17 fana ku ni cina unnecessary ku ri munhu wa ku ni gada la na endli sweswo ana endli sweswo cause munhu wa ntima i dangerous rather have munhu wa private wo langutana na vutomi bya mina ntsena hambi loko no spenda hi n'hweti ni for save manga nga ndli nchumu vanhu va na timbilu to biha I'm telling you vanhu va na timbilu to biha rather ni hakela hi mani munhu n'hweti yin'wana kumbe masiku lama ni yaka kwala munhu yaka ko better ni n'wi nyika yo mali yeleyo cause vanhu va na timbilu to biha trust me vanhu va na timbilu to biha a va ni xaveli munhu vanhu va ta va fayila na movha va endla swilo leswi hinkwaswo munhu yaloye that's how evil a person can be so hi matimba ya xikwembu munhu a ta ta ni confess ni komba everything he showed me everything sweswi a ni ku ni vulavula leswona I just told my wife this is what is happening munhu loko la ku vona ku munhu u dangerous ku fika ku munhu wa le ku vanhu va le kule loko no vula loko swimani a swimani va ndle so mi ta tlhela mi ku Gagash wa tamba bye bye people I love you sungula ku sentaze nghena hi moya n'wanyana a hlangane 17 lifestyle namuntlha please boy xa makhombo J John the big baby va kona namuntlha le 17 lifestyle mindzuku ma swi tiva i Soli Makamu King Tsonga Gogo dance all the way from Zanini and then Sunday Sammy Freeze dope alongside the band I love you people ni mi rhandza swinene 17 lifestyle hikwalaho ka n'wina I'm nothing without you I love you la hlangana la ya tiphina mantiva the only MC with the resort I love you bye bye. Okay, ngeni xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela